Council of Higher Secondary Education Manipuri Loba Class 11 masung 12 ki examination mathang sinna laliba March thagi kon mafe masuk kundagi hauragani. Manipuri Puari the ahanbo in laliba Higher Secondary Examination ki answer paper khudimakta manadaba bar court sing hablagani. UNC Economic Bloc ki waris nama purakna ba Joint Forum for Peace ki timama laliba January tarani panda Rajnath Singha ko unergani. Union Minister Aman Maral Sida Fawada Tumina Leisliba Sina, State Minister Masana, Marale Tapani Haina, Prakash Javadekar na amuk hana Maral Sikre. Amasung Republic Day nagsilakpa galon na Manipur Police na siyang na Imphal manungda combing operation sa Tabahaw. Mayam khurumjari adom ni ambiri basi impact news ni ai taklamam siam kanan housing pungja si phawbagi maruba pausing miam da pizari. Council of Higher Secondary Education Manipur Loba Class 11 amasung 12 ki examination mathang sitna lakliba March thagi tang kun mathoi masuk kundagi hauragani haina Council of Higher Secondary Education Manipur ki chairman Lamabam Mahendra na khangalakli. Ngasi Babwarada Laiba Kosem ki office ta paumi sing unabamada chairman na lakliba Class 11 ki exam na March thagi tang kun mathoi dagi hauraga April ki tang kun mai da loigani aduga Class 12 ki oina March ki tang kundagi hauraga April ki tang kun mathoi da loigani. Exam ki schedule lauthokpada thengthariba ki maram pireduna mahakna haikibada lakliba assembly mikhal ki matam lauthoktringaida exam ki schedule lauthoktanaba Election Commission of India na khangalakpa masigi mathakta mahirui singi marakta CBSE amasung council na lauba examination animakta exam thana ba honaba yaurakpadagi thingma ngamnanaba amasung council na exam ki matam lauthoktrigai mamangda board of Secondary Education Manipur ga tana daba yadaba laikibana exam gi matam lauthokpada nimit khara thengthakibani handak pangthokodribe examination asigi answer paper kodimak marilinaba oja singna yenglaba matungda computer gi matengna tabulation tawgani Mahiru sinama kha taba mahi tambada khodong shanabagi damakta yenglaga handak pangthokodriba exam asi April da loiraba matung mathang tha May fawbagi manungda result haidoknaba pandam thamli Council Examination Center sing the Satuna Yang Sinbada Kudong Sana Bagidamoktasu Handak Pang to Kodrib Class 11 Basung 12 ki exam asi Ayuki Pung Taradagi Hauraga Nungtilgi Pung Amagamini Taramanga Fauba Satagani Haina Fongdoki. Class 12 ki na 20th March 2017 Loibana 21st April 2017 Class 11 ki na 21st March 2017 aduga loibana 24th April 2017 the result declared tawna bi mechanism sing tu athubu matamda machine si ki mateng na koi resource person ke amu ki mateng na schedule time da pangthok pa ngamba masi koi ki target ni ngasi nini unis days da manpower sing loina training pi bu loina na koi ki thabak sing ase timely pangthok pa ngam gani ha se council gi amadi ai samaki yam hena chawno thajaba mani Manipur ki Puari de yan hanbo oina lakliba Higher Secondary Examination ki answer paper khudimakta manadaba bar court haplagani haina Council of Higher Secondary Education Manipur ki Secretary Dr. Maishnam Vidyasagar na fongdokre lakliba examination asiga marilenana ngasi Bawporada leba council ki meeting hall da Manipur ki mahiroi organization singalunena miphamama pangthoki mipham maduna lakliba examination asida mahiroi organization singna mapung fana sagatpa ki wafam phongdokna rakhi hairi Bifam Loreba Matungda, Council ki Secretary Dr. M. Vidyasagar na hanagumne exam ki result haidokpada grading system leramba adugi mahuta masa na phangba mark yauna merit list da exam ki result haidoklagani masina higher secondary loiraba matung atopa line da saning mamahiru singda kanaba pibada natana competition taunabagi atmosphere ama sagatpa ngamalagani handak pangthokodoribe examination asida question paper pibadagina answer
पेपर पिसिनबा फावबदा सेंटर खुदिमक्ता वीडियो रिकॉर्डिंग तौगनी काउंसिल एग्जामिनेशन सेंटर हाना हुमुद्रानी थोइलेरंबा अदु हंदक सही असिदा सेंटर मफ्त्रा रोमदा सुरगनी लोइनना सेंटर खुदिमक्ता एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट अमम थमदना आरानबा तौबा यादनबा कुमना यंगसिनगनी हाइना फोंगदोखी कोई हंदक ग्रेडिंग महुत्ता सिगुम्बा इंट्रोड्यूस तौबसिंगसिना छात्रसि याम कानारगनी माइक्रो ऑब्जर्वर सिंग थादना इंटायर परीक्षा की क्वेश्चन इश्यूएंस तगिना डिपॉजिट ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट फाउबर वीडियो रिकॉर्डिंग तौगनी हंदक सही दगी जो अखोइना अमुक तौजरिबसि in order to increase the efficiency the top accuracy we have introduced the bar coding system छात्र की ची खुदिंग की तोंगान बा बार कोड मशीन न पिहनगनी कोई की सेक्रेसी ऑफिसर न खुद न इरगा कोड सेमगी थबक तहल्लोय परीक्षा हाइदोक मतमदसु ओजासिंग पिरको मार्क अदु OMR सीट हापगा टेबुलेशन जो कनामतगी मखुद यावदुना कंप्यूटराइज तौरगा होनजगनी मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंगदा थेंखांग कयादा UNC ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट के खोंजंग संसिंदना मणिपुर मियामदा वहालिबा असेगी तुंग कोइबा वारुइसनम पुरनबा जॉइंट फोरम फॉर पीस की मियोइ तारात्रिन साब टीम अमना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का उनगदौरी टीम मसिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गसु उननबा हाइजबा लेख्रे हाइरी टीम मसी हयंग इम्फाल थादोकनी लोइनना थासगी तारानिपांदा होम मिनिस्टर गा उनबगी अयाब लेरे खोंसद असिगी सरुक ओइना टीम मसिना दिल्लीदा UNC ना हौजिक सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना मरम ओइरगा स्टेट असिदा लेरिबा मियामना खम थेंगना वारिबा असिगी मतंगदा वाकनि फममसु फमगनि लोइनना फ्रेस कॉन्फ्रेंस अमा तौदुना स्टेट असिगी मियामना थेंगनरिबा अवाबसिंग पाउदमदुना नेशनल मीडिया की पुनिंग सिंगसिनगदौरी खोंसद असिगा मरी लेनना फोरम असिगी स्पोक्सपर्सन से ओइरिबा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट एलामम जॉनसन हाई हयेंग सत्कदौरिबा टीम असिदा स्टेट असिदा लेरिबा फुरुप सिंग मिहुत यावगनि लोइनना सेंट्रल लीडर सिंगदा हौजिक सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि सेंटर की थौइनसिल नति हाइदुना लेथोकलिबा असि तौबिगनु लोइनना वाथोक असिगी तुंग कोइबा वारसिन अमा पुरकनबा तक्सिनगनि थमखि एलांगम जॉनसन मखा तारदुना हौजिक सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि मतम साना मियेंग संगदना लेरबदी स्टेट असिदा थोंगनिदबा थौदोक वाथोक कया थोकनि हाइबगी वाफम ममांगदसु फोरम की माइकैदगी सेंटर की मैलनबा अथॉरिटी दा खंगनकिबा लेख्रे फिबा मसिदा टीम मसिगी खोंसत असिना इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगी वारुसिन अमा लाकनि हाइबगी थाजबा लै हाइना एलांगम जॉनसन थमखि नाकलमरोमदा इंडो नागा पीस टॉकी इंटरलोक्यूटर RN रवीना स्टेट असिगी CSO सिंगवारी साबगी वाफम मथा सिगे कुंदा थमलकिबा अदो खोंसत असिना मरम ओइरगा खुदोंग सारोय हाइबगी वाफम ऑफिशियल थमख्रे हाइना एलामम जॉनसन ना मखा ताकी यूनियन गवर्नमेंट की लेवल लगी मरुइना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की थाप इंटरवेंशन तौरगा खुदक्ता इकोनॉमिक ब्लॉकेट की इशू से लोशनबा होनबा हाइबसिना अखोइगी मरुइबा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नि टेंटेटिवली हौजिक से अखोइ हयेंग योरगा तांग तरागा निपानददी मरुइना अखोइ यूनियन होम मिनिस्टर उनबा याबगी अदुगुम्बा वाफम ममा अखोइ लेजरे इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट हाइबा खुलाई से सिजनरकांदा ऑर्गेनाइजेशन खरना तत्तना तौरिबा से मसिगी परमानेंटली मसि तौदनबा अदुगुम्बा सेंट्रल इंटरवेंशन तौबियु हाइबना चिंगबा अदुगुम्बा अखोइ सिट इन प्रोटेस्ट न चिंगबा मयाम अमा अखोइ दिल्ली दसु कोई पांथोकनबगी अदुगुम्बगी सेम साबा अदु लेजरे UNC की इकोनॉमिक ब्लॉकेट नमित हुमद्रा तरुनी सुर फावबदा ब्लॉकेट असिन अवाब पीरब मसुंग हाउजे की ओरिब फिबम असिगी मतांगदा हाई कोर्ट खनन नखरे सिंगमेरोंग लाइबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के कोर्ट हॉल नंबर 1 दा पांगथोकिबा फुल बेंच की हियरिंग अदुदा स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट की उकिल सिंह अमसुंग ब्लॉकेट के मायुक्ता PIL थाकिबा पेटिशनर राजकुमार जोइशनागी सेने एडवोकेट सिंगना वाफंगनकी जज अहम की फुल बेंच की ममांग स्टेट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट की उकिल सिंगना गवर्नमेंट असिना पाइखटलिबा थबक सिंगी वाफम कया थमखि पेटिशनर की माइकैदगी लेपलिबा एडवोकेट सिंगना हाईवे सिंगदा ngaakliba पैरामिलिटरी फोर्स हेन कौबा मथौ ताई लमदम असिगी हौजिक ओरिबा फिबम असि कोर्टना नुंगतिगी यंगसिनबा फागद्रा नत्रगना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तव यागद्रा हाइबु वाफम थमनखि जज अहम की फुल बेंच अदुना माइकै अनिमकी वाफम मुन्ना ताकी अदुबु राय अमदी ताकीदे ngasiगी राय ताब ngamkhidrabassu लाक्लिबा इराय नुमिता अरोइबा हियरिंग तौरबा यारी यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर सु ओरिबा बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकरना मखा ताना ngasisu चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी की मथक्ता मराल सिरकली
Hauzik Sathariba economic blockade asi loisinaba thabak amata lakhati haina Union Minister amana maral sira fawada paukum amata pidana tumina leisiliba asina Chief Minister masa maral laire takpani haina Prakash Javadekar na ngasi amuka hanna maral sikre ngasi ayuk anganbada nitaipat suthekta leba BJP ke office ta pawmis unaba amada mahak na hai atop issue kayada Union Minister amana state government ta siba maral singda Chief Minister na paukum pikidaba yaukide adabu handaki economic blockade asigi matangda karigi tumina leisilibano lairibi issue asi loisinaba honaba haiba asi state government ke mathongni lairibi issue asi loisinbada central government nasu state government ta mateng pangadabani haina High Court na order thokiba laikre center ki maike degi su state government ta pangba yaba mateng pangli state government ki order yaudana center na pikiba security force singna karam na mathau tawgodoribano Mikhal Mayagi Rajniti ki Khodong Saba Launab Honabada Manipur ki Miyambo Wahanbagi politics asi BJP na condemn tawi Laglebe Assembly Mikhal asida BJP na ban blockade amadi senja thumja laitaba saukhatpa Manipur ama oinaba agenda da Mikhal thengnagani hainasu Javadekar na phongdoki After I made specific charges, why Ibobi is silent? Why is not answering? You have seen Ibobi Singh answering even on the stage in a function. If central minister says something, he immediately responds. Otherwise, but on this blockade issue, he is nonplussed. He has no answers. He is guilty, he is culprit, and he is responsible for the sufferings of Manipuri people. And therefore he is silent. Even today asking him whether SC has said this or not, whether central government has provided the security forces or not, why you have not allowed them to take action to remove the blockade? Why you are not allowing them to work? Why you have kept them in barrack? These are the questions people are asking. Republic de Naxilapakalo na Manipur Police na Chang Nani Infal Manungda Combing Operation Sathari. Ngasiso Infal East Police amasong Porampat Police ki napi police personnel sing yauna Infal East District ki commando single pun na kusam na duna Infal East ki manung sana laiba thumbu thongdagi hari khago makong yauna Mahabali da thibu humagi thabak yamna kana sathaki ngasi sathaki ba thibu humagi thabak adu Infal East ki additional SP operation ke Mega Sandragi lusing makhada makok thongba police officer sing yauna pangtoki bani Thibu humagi thabak adu da masagi saktak se yarom daba mioi manga fagalaba matungda makha taba verification taunabagi damakta Porampat Police Station da pukhi Amaram the Republic Day ki success tharangi saruk ama oina khwairaman kaithel gi how kaithel paring gi lambi da su thibombagi amasung satok chapsin tawriba mioi sing masak khangdok nabagi thabak sathaki Imphal West ki DSP Amit amasung DSP Rojit Nalusingba Commando OCG Thangai Pau Yauba Tim Amana Mafam Adudat Lakiba Amadi Leraman Nupa Sing Sektauki Sektauba Aduda Masagi Saktak Se Putopa Ngamdaba Naha Amadi Ahal Tarani Thoilom Makata na Sakta Sakhangdo Nabagi Damakta City Police Tapuki Pagat Kiba Mioi Adu Numidang Waram Masamaming Kangdo Labamatungda Loina Thadokre Hairi Thawal District in Maryland Kundaso, Thawal Police Commando Gitim Amanati, Womaki Tabak Satakre, Ayuk Angan Bapung Taruk Taba Matam the Thawal Police Edison ASP Operation, Moduni Maina, Lusingba, Thawal Commando Gi OC, Pokramam Asoba Yawatim, Aduna Kul Aduda, Kundaba Musing Yum Dagi Kotoktona, Mas Maming Kangdoki, Tibumba Duda, Apa Punamata, Dilaki De, Tim Aduna Makatana. Ring Palm Kulda Leva Innocent IM gi Keder ni Haiba Masuring Tangkul gi Yumdasu Tiboma gi Tabak Sathaki Tibahumba Adudasu Mi Amata Pagat Bagi Paudi Laiki De District Election Officer Kam Deputy Commissioner Imphal West Rawat Singh Khetri Mayumna District Asigi Manung Dalaiba District Level Officer Singa Apunman Pamamangasi DC Court Hall Pangtokre Election Commission of India gi instruction matung ina lakleba taramati suba Manipur Assembly election da polling personnel sing oina mathau tawada staff sing akopa marul sing haibadi epic number Aadhaar card bank account number sing mobile number sing departmental head singna District Information Officer NIC Imphal West da numit mangani gi manung da Pikal na basu kangan kre.
लाकदरबे असेंबली मिखल ग मरी लेनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट एसपी प्रदीप कुमार की सुपरविजन मखादा डिस्ट्रिक्ट असिगी एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर डब्ल्यू सिंगजीत एसडीपीओ टीएस शंकरदेव थौबाल पुलिस स्टेशन के ओसी आर के तेजबीर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट असिगी एक्साइज डिपार्टमेंट की अपन टीम अमना लुपा लाख अमा मखाई की बेलु ओइगदबा यामलबा युंगांग अमसुंग बिया बोतल सिंह फाकत ngamkhre थौबाल असोबदा लैबा सोयबम ओंबी लंदोनी सही यांखई मपुरेबा एस इबो तोंबा कौबा मियोय अमगी अमदगी हाइरिबा यामलबा यूसिंग अदु फागत ngamkhibani फारबा यूसिंग अमदी मपुगी मथक्ता आयन की ओइबा थबकसिंग पाइखतनबा थौबाल की एक्साइज स्टेशन दा मखा ताबा थबकसिंग दमकता सिनखरे हेडक्वार्टर आईजेआर साउथ की मियंग मखादा मापन सुबह सेक्टर असम राइफल्स की तरुक सुबह असम राइफल्स सिंधुन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कांसीपुर अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंगदा लमदम अदोंगी खुंजा सिंह अमदी हेडमैन सिंह यावना सिक्योरिटी मीटिंग पांगथोखरे हाइना असम राइफल्स की पीआरओ की सिरोलमन हाइरकली लालिबा जनवरी 19 पांगथोकदरिबा रिपब्लिक डे थौरम की मांगोइनना लौकटकदबा सेक्शन थौरांग की मतंगदा मियाम असिगा पुन्ना वाखल तामिनकी हाइनसु सिरोलसिन मखा तारकली मणिपुर लेरिबा हाई स्कूल अमसुंग हायर सेकेंडरी स्कूल अमता कोसेम अमदी बोर्ड की क्राइटेरिया मपुंग फाना ngaktre haina kanglaipak students organization na phongdorkli ngase segarut hazari lekai da leiba ngakpigani kanglaipak students association gi office da pawmi sing unaba mada case gi HRD secretary angauton khuman na haikibada manipur da कोसेम की मखादा हायर सेकेंडरी स्कूल चाम हुमत्रा मंगामदी बोर्ड की मखादा हाई स्कूल चामापन मरिफु लेब की मनुंगदा गवर्नमेंट के स्कूल याउना प्राइवेट स्कूल अमता स्कूल अमगी लेब की नियम नीति अमता ngakतना स्कूल सिंग सलाई हाइखे मांगना मखा तारदुना मही तंफम संग सिंगबो सेंदा लंबी ओइना ओंथोक्तना नियम नीति ngakतना स्कूल मसिंग खांगदन लिंखलकपा असिना माई मसिंग लमदा हेना सोथाबा मफम अमा ओइरकपा याबगी अकिबा लै लोइनना बोर्ड अमसुंग काउंसिलना सेमजरिबा स्कूल अमा हांगबगी नियम नीति असि ngaktan लेरिबा स्कूल सिंग असि माइनेबा सिंगना मतम चाना यंगसिनबिद्रिबा करिगिनो हाइबा वाहंग सिंगसु हांगलकले अंगौक्तोना मखाताना हाई एमएलए मिनिस्टर की डीओ लेटर यावरगा बोर्ड अमदि काउंसिल दगी स्कूल हांगबगी अयाबा कया लौबगी थबक अमा सथरलिबा असि लाइबक थीबनी अथुबा मतमदा स्कूल सिंग असिदा सतुना यंगसिनबियो हाइनसु फोंगदोकी अथुबा मतमदा मतौ करमना साइ क्राइटेरिया इनदबा स्कूल सिंगसिदा रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट पीरिबनो हाइबसी केसेदा मदुगी व्हाइट पेपर मा पोथोगा पीबियो पीबीदबा तारगदी मणिपुरदा लेरिबा स्कूल सिंग असिदा सागी संघ लेबा एमएलए मंत्री सिंह असिना डिओ लेटर इरगा मखोइना तौनिंगबा तौबदा काउंसिलना बोर्डना यारे हाइबगी खुदम अमा केसेना लौजगनी अथुबा मतमदा बोर्डना अमदी काउंसिलना सागी क्राइटेरिया सुदबा स्कूल सिंग असिदा मतौ करमना रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट पीरिबनो हाइबसी केसेदा अमदी लेबांग म्यामदा सेंगदोकदबनी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल M2 MGO की JSCना एम्प्लॉयीज सिंग याइफनबगीदमक्ता संगसिलाबा थबक थरम सिंगदा मतेंग ओइनबगीदमक फैमिली पेंशनर सिंग याउना स्टेट गवर्नमेंट के मखादा थबक तौरिबा एम्प्लॉयी खुदिमक अमसुंग काउंसिल असिगी मेंबर ओरिबा एम्प्लॉयीज सिंगदगी सेल की तेंगबांग ओइना लुपा चामा मतेंग पांगलकनबा काउंसिल असिगी सेरुलमनक पाउजिलकली सेल की तेंगबांग अदु डिपार्टमेंटल हेड सिंगना खोमजिनदुना थेंगलाबदा मार्च थागी अहान सैवल फावदा काउंसिल असिगी जनरल सेक्रेटरी नत्रगना फाइनेंस सेक्रेटरी दा यौहलकनबसु मखा तारकली हौकिबा सही कयासिदा एक्सीडेंट थोकपा अमसुंग ट्यूमरना मरम ओइरगा फिजिकल चैलेंज ओइरबा मियोय अहुमदा जेनिम्सना लेमना लायंगलगनी हाइख्रे पोरमपात लैबा जेनिम्स के डायरेक्टर ऑफिस ता पाउमिसिंग उनबदा जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर देवेन लाइश्रमना कनाल इजदरबा अमसुंग बिलो प्रॉपर्टी लाइन दा लैबा फैमिली सिंगिदमक जेनिम्सना सथरकपा लेमना लायंगबगी सरुक अमा ओइना थौदांग असि पाइखलकपनी पेशेंट सिंग असि पाउसे अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थेंगनरकपद नतना लैकाई की मेरा पाइबी अमसुंग क्लब की मेंबर सिंगना जेनिम्स दा अप्रोच तौरकपदगी थौदांग असि लखलकपनी लेमना लायंगदोरिबा पेशेंट सिंग अदु ngasi जेनिम्स की फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन वार्ड एमिट तौखरे हाइरबा पेशेंट सिंग अदु वाहेंगम लैकाईदगी डब्ल्यू रणबीर सिंग अमसुंग मसागी सयोंग पुमंगा मार्क सही मंगा की ममांगदा खाबम लंखाईदा रोड एक्सीडेंट अमदा मखोंग नाम ककिबनी तोलेन सुरसामपुरदगी
let khomang khongsai masagi saini phumdoi mag yet thangma makhongda tima leibadagi makhong nama kakibani nambol pukramam mamang lekaidagi pukramam punsiba masagi sai kuntranipan masak mahak sok lisini tarani thoigi November 18 Manipur Sangai Festival matamda road accident amadagi neurological problem tawduna makhong makut punna paralyzed tawhibani makhong kakraba patient anida Jenims na artificial limb haptuna angam thakta free treatment pigani neurological problem leiduna paralysis tawraba patient adugi oina di Jenims ta facility watpadagi rims ta refer tawraba yai haina Professor Devena makhatana phongdoki कोई जीन मिस्टर कोई जी कोई कनो थीदना सागे जात बिजाति थीदना सिंगमी तमी थीदना कोई अंगम मतेंग कोई पांगजरी सथजरी रोगा लोइना लोइना कोई नागल पुनमुक्तेसु हाइबिरिबा बन ब्लॉकेट न सिंगम तौदना कोई हिदा लांगथक्सी अवाबु ओइरिबा सुमाइ तौदना जुम चथरगदी कोई होप साल सिसु कोई थिंजिनबा याबगी फिल्म लाकदोबनिना बन ब्लॉकेट न सिंगम सिसु सथबिदना थिंबिनबा लेपिनबा अरु कोई फजना शांति होइना पुन्ने सिनाउ मैम हिमिननबा एना जेनिम्स की माइकेदगिसु अपील तौजरी हौज मतंग साइदा ब्रेक मतंग लौजगे मणिपुर मदि मालेंग तवान तोंबा ई पाउ सिंगलोनि लेखोय ब्रेक त यामना थुनंजरके इंपैक्ट न्यूज पो मेंग ता दलेबियो युमनुंगे एप्लीकेशन की मपुंग फाबा सॉल्यूशन पीरिबा ड्यूरासाइन जी सिजनबियो ड्यूरासाइन असी टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड की फ्लैगशिप रिटेल ब्रांड ने ड्यूरासाइन लाइनर की खुदोंचाबा सिंग युमनुंगे अमसुंग मपान के एप्लीकेशन की ख्वाइदगी यांग फुंगलांग कुपनबा यानथबा सिलिंग अमसुंग फकलांग खाइदोकनबगी इराई लाइव सॉल्यूशन पी पैनल सिंग अदो अफैबा अमदी चप युंग माइकेड इंस्टॉल तोबा याई ड्यूरासाइन टाटा ब्लू स्कोप स्टील Abema, nang natamibi school IPS have to yam chiksi lifai hai nei kam do gine. My school is quality based English school. It has very competent teachers. They are highly qualified. The principal of my school is a strict disciplinarian. He teaches the student in higher classes. Hey ma, isa di IPS ki boarding the leru degi English ki command so phajna le re, lyrics so am hai re, personality talent so phajna le re na. To speak English is compulsory at our school and boarding. I have the habit of speaking English all the time. Adom gi angang singbo Kanchipur da leba IPS haibada Impal Public Higher Secondary School da ming chanbiyo loinan afaba bahiroi oyanbiyo. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break matungda taran oksari hausa phoma pawmagi matungina ngarang Imphal West Police Commando na naurim thongdagi KYKL gi member ni haiba mi ama fari hari farmi adudi Hizam Priyokoma Singh laifamna saito laitan pokpidagi hausik na naurim thong samusang lain melek ta leibani hari ngarang Imphal West Commando na mahapu naurim thongdagi fabani hari Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal na Sinba Festival of Dance Drama ngasidagi haukre Academy asigi production unit na saini phumapung farpagi closing ceremony ka marilena na Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki open air theater da Chief Secretary Government of Manipur IAS Onavakishore na tharumapu oiduna festival da haudoki tharumadru saru yakiba Onavakishore na Manipur gi fajaraba culture amasung sports na Maliam pumbadalam da masiba saktakle Manipuri classical dance na Maliam da saktakpa ngamlibasi artist singi creativity oiba talent singi sauraba thaudang lei Academy asina lamdam asigidam honariba thongdang kayabu thagat pa phongdoki tharum adura sar yakiba Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi Vice Chairman Professor Aichtombi Singana Academy asigi production unit ta leiriba artist singbu ikai khunaba utpa oina government ki maikaidagi akhanaba incentives pihaningbagi apamba phongdoki ngasidagi haudana January 19 fawba pangthokadoriba thauram asigi saruk ama oina vrosa amasu phongki loinana kaibulam jaw haina mingthonba drama amasu utki Manipur bu masak tak pasi
culture ga sports kana masak tai yamna chokthok chen ngai ba Manipur gi artist sing kalakar sing si yamna innovative oi ba yamna wakhal kaya puthokdana ano no wa mong da creative oi ba mong da puthorok ba mi ga manada ba hiram khuding makta lari ibada bo ra su sei da bo su jagoi da bo su ikoi si heta maming chatpa phawa aduna yamna Manipur se masak tak pada natana chokthok chen ngai wo hen ba do adu malam mamani aduna artist sing no khona si koi kono khuding makeni koi yam noi jai Ngasidagi hauduna lalaba February 15 fawsa thagadaba conservation of soil is responsibility of one and all in the society haiba thimda tham sumna sadagadaba saksam 2017 haneming tuanba thormama Imphal gi hotel classic grande da governor Dr. Nazma Haftulan haudokre state asigi public sector oil amasung gas company singna petroleum conservation research association PRCA ga khusam naduna ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India gi miyang makhada pangthokadaba thoram asibo haudopagi warul piraduna governor na haikibada Petroleum Conservation Research Association na sinduna satariba thoram asina lamdam asigi naha singna masagi tunglam satpu ngak senba ngamjanabagi afaba khongthangam oiragani saksam 2017 ga marilenana mahiru singna saru yagadaba Asian Cycling Championship driving contains petrol LPG outlets singda pangthokadaba walkathon quiz competition district level conservation concert amasung bicycle day na mapungoina yawadaba walk rally amasu governor haudoki Lakaduri batara mathoi suba Manipur Assembly election ga mari lenana online slogan writing contents ama pangtholagani hain Imphal East District Election Officer Ningthauzam Geoffrina thokpa sirulaman khanglakli empowering youth and future voters free and fair election amasung ethical voting haiba thimda pangthokadoriba contents asida Imphal East District ki manung sana leiba voting right lairaba miwisingna sar yabiba yagani online gi khuthangda pangthokadoriba contents asigi damakta do.infalist@gmail.com da January 13 tagi entry pisilakadabani email tawrakpa matamda subject ta slogan writing competition haina thavirakadabani entry pisilakpagi arubanumit saliba sahi asigi January 23 gi nungthil pung ani fawbani participants singna entry pisilakpa matamda ming date of birth care of address, contact number, email address, assembly constituency and polling station, maming amasung electoral roll gi serial number mariksum na hapirakadabani haina serula sinama khatana khangalakli. United Friendship Organization miyam na sajjal harga su khangnaba organization na linkhat kiba sai kunmari mapung farak pagi palon thoram lamai assembly constituency gi manung sana leiba singning khokta leiba all Manipur battalion headquarters da ngasi pangthokre maitai gi ariba chanapatham amadi Taksi Kasi Kaya organization asina ngak sendana thamliba asina ngasigi scientific ki matam asida maitai gi asing bamasak adu ngak tuna thamba ngamgani haina BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Dr. R. Ranjan na ngasigi thoram aduga mari lena na fongdokre ngasi pangtho ki thoram adu Manipur gi battalion kunthram do emasung battalion kunthram do emadi Manipur gi wamada laiba battalion manga yauna punna battalion kunthani pan gi members sing na sarya ki Thauramadar Sarya ki ba BJP Manipur Pradesh election cell ki co convener M Poirei Henbana mathangi sahi nangna ba UFO gi battalion headquarter fencing amadi atai thabak kaya paikalagani hainasu phongdoki Telaba punsigi tangkak amada khoi masel khadabai mahutta phajana universal peace ama friendship ama create togadabani haiba mai wakalona sida lingkiba asigumba UFO ase aikhoina thajabada soidana maki tungda horaiba generation khudingmana su masigi pandam asida maraiba kunungsirabadi soidana join tawrakani asumna join tawrabadi aikhoigi maitegi oiba thainagi lisat se ngangdanaba amadi aikhoi ase hujiki laiba scientific and technical world asida aikoi maitai su mayek sing utpangam gani haibase kasigi function asidagi akoina ujaba phangi tel Seta ki mushroom thanabagi matangda technology amadi training sahi ama chupna pinaba Japanese company ama oriba Yama Susois ba
Coal Limited amadi Maiwa Coal Limited ka Manipur ge Salai Holding Private Limited ka ngasi memorandum ama sign taunakre. Sagal mandal laiba Salai Holding Private Limited ke conference hall da Japanese company ani asigi mihut singa Salai Holding Private Limited ki mihut singa sign taunakibani. Sita ki mushroom asi thadun estate asigi semilon hengan nabagi pandamda memorandum asi sign taunabani hai. Singju Festival Committee of Sinba Singju Festival is Unitaratet ki face of the Singju Festival is Unitaratet singer come actor Hamam Sadanandana Oirakani Haina Sirlamana Kanglakli Singju Yokat Palup na Gimiang Makada January Kuni Pandagi February Nipan Faba Kambuk Laiba MMRC and Unity Park the festival asi Pangtok Lagani Save our culture and identity haibu wakhalon the Pangtok Kodreba Singju Festival asida Kanagama Mioi Lanai Farm natraga institution singna culture bu promote tawning olerabadi sponsor tawbirakpada tarana uksari haina serlo cinema kha tana paujelakli Manipur da mana masing pothok marang kaina pothokpa naha uriba longmi singda matang sahidagi young farmer award piragani haina Said Madamangol Foundation na lauthokre ningtham thagi matamda karamba maru marang Maru Thagadagi Haibagi Matangda ICR Lampelpan Amadi Said Modamangol Foundation Tera Bazar Sinduna Infalo Whisky Hainobo Community Hall the Pangtokiba Lomi Singinomagi Oiba Awareness Program the Award Sipiragani Haina Foundation Executive Member S Pramanandana Lautokibani Mahang Namakata na Fondo Kibada Manipuda Ladiba Naha Ayambana Low Singu Gitabakta Mai Onsinde Naha Singbu Low Singu da Mai Onsilanduna Pothok Marang Kaina Pothok Nabamadi Mipan Tang Daba Lamdamama Ohena Pandamda Naha Lomi Singbo Ponging Tawat Poina Young Farm Award Pinana Bahonabani Amaromda Haino Bok Hariba Kul Asi Manama Singi Sara Pothokpada Manipurgina Manzil Tariba Kul Amani Asinguma Kul Asida Matam Sunaba Mahi Marung Tanaba Awareness Program asi Pangtopani Haiki Lunana Tauram Asigama Lenana Miam the ICR Madi Site Mondamangol Foundation Gi Maikadegi Ningtam Tada Tagadaba Marumarang Singyan Toki Manipur gi oina naha singji lawbagi sinbam da khoiji kya changsin nadreba maduna khoi mathang chahi dagi young farmer award na khoi naha oiba lomi sing da award ma khoi pijagani masi award pibasi ICR Imphal West Samsung Said Madamangol Foundation ga loina raga khoi award si pijagadabani masi award si khoi Manipur gi MP oibiramba Prahlad Singh Patel nasu yamna thawa yaujur pamjaba initiate tawba dugme award ni aduna aina thajai madudi Manipur da su naha oiba kaya ama masigumba law siugi sinfam asida changsin birakani haibagi ai thajaba thamjari Impact TV gi Mongsangay dagi lang thamal fawba pu optical fiber chaliba tha asigi tang amadagina taramari fawba da sakhangda mamioi kharana hanjin kakhat padagi maikai adom da Impact TV bu yengliba singda chawna khodong sadaba mai una halle miyam da I pawmadi makhal makha kaya gi kumai harau sandoktuna miyang gi seba tawjari basida asigomba thabak asi matungda amohanna tawbidanaba Impact TV gi maikai dagi noluksari Listening Tara Manga Masum Tara Tarukta Manipur gi oina base course Takibi Uripok License Laikai dagi AFCA license holder Langjam Chauba Debibo All India Football Federation na grassroots development officer oina khalakpada Manipur Sports Journalist Union amasung All Manipur Football Association na anina course asibu thagba fongdokre Amfag Assistant General Secretary na Thadrobo Selabana Pawasi Khangalapani State level under 14 boys 6A side football tournament LYDO Lilong Lehau Kong RCFC Lilong Sajing Singkong amasung FFLK Kiamgai Mai Pakre ngasi tournament asigi ahan basana kiba match amada LYDO Lilong Lehau Kong na LYSSU B Lilong Kaithelbo Panjal Taruk amada Maiti Piki Bani Sateba tournament asigi anisuma match na RCFC Lilong Sajing Singkong na SFC Lilong Sandipur bu yamal laksana Panjal Marisino da Maiti Piki Balunana ahum saba match na FFLK Kiamgai amadi YCGCB Lilong Sajing Konjeng Laikai Anina match ki apiba matam da Panjal ahum sanaduna draw oibadagi kicks from penalty marks na match asigi laibuk lepada FFLK Kiamgai na YCGCB Lilong Sajing Konjeng Laikai bo Panjal Nipan Tarukta Maiti Piki Lilong Young Social Service Union Senduna Union Asigi Sanabungda Satariba Football Tournament Asida Tim Tarani Panasar Yari no out basis the Satariba Tournament Asigi Hayang Makata Bamets Ahum Sing Sanagani
Makataba sanabagi pauda ahan ba khage mati 20 cricket trophy ngasidagi kyamgai haibong makhongda sanaba hokre trophy asigi ngasi ahan ba sanake balik match amada TCMDC Thongju Pesulampak mai pakre match asida TCMDC Thongju Pesulampak na tos ngamduna betting hana sanabada warip lauge ining asida TCMDC Thongju Pesulampak na apiba over tara mangada wicket nipan turaga run of tratruk lauge ani saba ining sanaki batara mathoi 11 twister Kyamwi Muslim na apiba over tara mga aduda wicket nipan turaga subnagi run hupunipan kak laudana match asi run kunipan da mighty banangki TCMDC Thongju Pesulampa ki batsman dhanana ball tara mga da run kuntramari laudana match asigi man of the match ta ki Kyangwa Youth Pauna Club na sinna ngasidagi hawkiba cricket trophy asida team taramari na saruyari Kyangwai GP ki pradhan ki Subas Standard Robert Higher Secondary School ki principal PS Landoni amasong lamdam adu ki masak naraba mi kayana ngasi cricket trophy asiga hawtaba ki thoram madu saruyaki hayeng tournament asigi makha tabalik match ani sanagani Sajing inat kanbaluf na sinna lup asigi sanabongda sathari bakuni palak subalang thawal kendra football tournament Lilong Young Social World Service Union Lilong final sangkre ngasi tournament asigi sanaki ba ani suba semi final da Lilong Young Social Service Union Lilongi sanaroi en Kaviras na match ki kunipan suba mintasan ki ba matangara ba panjal aduna NSU Naran Kunjin mamang laikai ba panjal amasino da maiti ba piki ba lunena sathari ba tournament asigi final samungam ki bani sathari ba football tournament asigi final da Lilong Young Social Service Union Lilong Kaithel amasung MRC Sajing Mairen Khong anina thas ki kuni thoida final match thenaragani Laliba January kuni thoida Republic Day Prize Money Marathon Run Sai NERC Imphal Sinduna namit asiga yupung tade taba matamda taila laiba Francis Marwin gi quarter dagi lamtharaga Sai NERC Complex ki football ground da lotion gani Hariba marathon asida miyam saru yabi haina Sai NERC Imphal gi director in charge na khangalakli Nominini sumna satagadaba ahan master level lighting thanghai sangdamnaba ngasi hodokre Thoramasi lising machani pan uftrama thoide thokiba Khongjom Lalda Manipuri Lami Singi Troop Commander Oikiba Athauba Songtha Miyagi Chama Mapan Laksuba Laikidaba Komonga Marilenena Pangthopani Sana Konungi Thang Ta Loisangi Miyang Makada United Songthasna Sinduna Lamyan Masanglel da Pangthokiba Thoram Aduda Saruyaki Basingna Athauba Songtha Miyagi Ayak Pamitam Amasung Athauba Asigi Asina Sinaramba Sungoida Hailai Katuna Ikai Kunabas Utki Category Mari thongna pangthokadori balaiteng thangai sangdanaba asida punna thangtha association taratret ke sanaroi hopumanga nasar yagadori ngasigi thoromaduda athobe mithunglen oikiba iningthau laisema sana jawbana ngasigi surolasina mariba nungsibagi il mayek sengna yaudre lamdam asida punna kondaminariba phur maselgi marakta ungkhatnabagi phibam dalairibasi matam amagi ipai pusingna mariba ki damakta kathoki bamasung mariba ningbagi wakhalon sing ngasigi sarul suruna yobangam dabadagin haiki mangna makha taraduna masa masagi obo wakhalon da hena miyeng sangkibana sakhotpagi lambida landamasi thindahan duna leirabani hainasu phongdoki sense of nationalism se ko thoraiba ai ko sarul surun bisa isu bisa silina mo ya hapsi hai batadani ai ko thang than ko sema ko happa sangi masina yubalon leibang senilon ai ko hachang yoba ai ko hachang ji karamana thamdani karamana punsi hadani leibang ki damang ai ko da kai uma thoda mo matamda ai ko logada ba ai wakal thadalo bukan jikawai thadani ka hai mo mayam si tang ta ni yaw ko ni sense of nationalism se ko thoraiba All Manipur Saibi Association Asindana Taruk Suba Mangsa Tabam Iboyama Masung Arambam Puinabati Amadi Kuntramatai Suba State Level Saibi Championship Lalaba January Kundarute Kuntramatai Faba Kumalampa ki fencing hall da Pangtolagani Haina AMCA gi Serolaman Paujelagli Saru Yani Mulup Mahirwe Masung Club Association Singna AMCA gi office tagi Akuba Marul Kangnabi Yagani Suhaina Serola Sinmaka Tana Fongdorakli
ahum suba MCA plate tournament ki champion qualifier gi match amada Sangai Cricket Club Singjamai mai pakre ngasi Luang Samam da leiba Luang Pokpa Cricket Stadium da sana ki ba match asida Sangai Cricket Club Singjamai na tos ngamdana vetting han sana ki bagalona team asin apiba over nifu yaudana over kontra manga da wicket ramak turaga run cham kutar lauki inning asida he meant na run kontra ni lauki match asigi ani suba batting sana ke ba Eastern Sporting Union wang kain over kunipan ga ball amada wicket aramak turaga subna ge run humpum doi khak laudana match asi run humpum doi da mai thiba nangki match asi da Sangai Cricket Club Singjamai gi bola nanaw na wicket mari laudana man of the match ta ki 2017-18 da pangthok kadaba MCA Elite Group ta Sangai Cricket Club Singjamai sanaragani ahum suba MCA W Pralhada masung W Ramanand Elite Tournament asigi hayeng sanagadaba match amada Cyclone Thamai amadi Riyang Star Nagamapal anina lamba taunaragani hauze aroibada maraba pawmana pizari Council of Higher Secondary Education Manipuri Loba Class 11 amasung 12 ke examination sing matang sinna laliba March tagi tang kun ma thoi masung kundagi hauragani Manipur ki puari da ahan bo na laliba Higher Secondary Examination ki answer paper khudimakta manada ba quote sing haplagani UNC ki economic blockade ki waro sinama porat na joint forum for peace ki team ama laliba January 19 da Home Minister Rajnath Singh ga unagragani Union Minister amana maral sira fawa da tumina lesileba asina se minister masa maral leire takpani haina Prakash Javadekar na amukan maral sikre amasung ri padu ke naksila pagalone na Manipur police na sang nani Imphal manungda common operation sa tabahukre